ha le tjhaba le ha le dikela Lesotho hae so ke ha le tjhesa dinone meetse ho futhumetse ka jeno moye motle re wa amohela ha monate re na le tshepo e tileng ruri ya hore mo teng le wena o ntso bolokehile hantle mme le ntse le otla hantle jwalo ka ho batla ho futhumetse ka jeno go dumedisa tjena ele ha re kena lenaneng la rona la ka mehla wena mmoya kgabane le ka Lesotho Tribune e le lesenyana la marangrang lenaneo lona e le ka Marits'oaneng a rona a popomang makweba mosotho wa eso e re bontshe hore letsatsing la ka jeno re tla ke re dikele hara tjomose re dikele tlasa dilomo re dikele ka mona ka hantate letswela ka sesoleng sa bona sa Lesotho wa bona ebile moye motle hore le semaele se teng hobane jwale ka nnete ha ba phomola ba tswetse mane setjhabeng mane le hona ba ile thoko hodimo mane Botha Bothe mane mme moye motle o tla hopola hore ka mona ka sesoleng sa bona sa Lesotho hona le ditaba tse ngata haholo tseo ba di etsang e le diprojeke tse ikgethang tseo tla fumana hore ka tsona hangata di tlisa kgahlametso setjhabeng kapa hona ho nanabetsa letsoho ho leka ho bebofaletsa Basotho bophelo mona le mane mme ke tle ke totobale ka ntlha hore letsatsing la kajeno re tla re bua le ntate Sakeng Lekola, Captain Sakeng Lekola e le ra diphatlalatso hona ka moo ka sesoleng sa bo rona sa Lesotho wena mmoye motle hobane ba nketse mane Botha Bothe sepetleleng se bitswang Seboche mme sepetlele sena sa Seboche sena ho nna ho utlwahala hore se ile sa ba le mathata nyana mona le mane empa ga ba nna ka utlwa le ka baahi ba tsona dibaka tse kang tseno tse potapotileng kapa tse sebeletswang ke sepetlele seno ga fumana moo ho na le batho ba kopanang le mathata ha ba ya ba le bana le ditshebeletso ka mono ballela ho rona bophatlalatsi ka ditaba tsa maemo a sa jeseng dithewelang a bonahalang a le teng ka mono ka sepetlele empa hela ho le jwalo moye motle ba LDF jwalo ka ha o tseba bolaoding ba ntate Letswela ba bone ho le bohlokwa hore be sepetlele seno ba se diha seno sa Botha Bothe sa Seboche o tla re hlalosetsa haholwanyane hore na maemo a tsona ne hlile a feng ba se diha ele LDF ebile ke bona ba se ahang ele LDF hobane hara matsholo a bona e bana le lona a isang ditaba le kgahlametso setjhabeng ba boetse bana le eno hape ya hore ba ka thusetsa mo hlokahalang matsoho hore ebe ho aha di ntho tse kang tsa mofuta ona jwalo tse kang dipetlele jwang moye motle re dumelle re hle re buisane le yena Captain Sakeng Lekola re ke ruka rona ebe tsena tsa ka Botha Bothe ka mona boemong ba bolaodi ba sesole sa Lesotho ba ne ba ile ba di bona jwang ha ile mona ba se bile ba hlokomela hore sepetlele sena jwale se hlokahala hore se thuse ba ke ba se ahile re ke ruka rona ha ba se aha tjena e ka bana ditshenyehelo di hlaha ka hokae re ke ruka rona ditshenyehelo di hlaha ka hokae tse etsang hore be sepetlele sena se a ahwa hobane tshebetso ya utlwahala hore ba sentse hlile ba e qadile wena moye motle ba sentse hlile ba sebetsana le sona mme wa utlwahala hore ebile ekare haufinyane ba tla be ba hlile ba fihlela pheletsong ya mosebetsi ono o jwalo wena moye motle ka mono ka LDF dingata tse ntseng di ipetsa tseo e hlileng ho bonahalang ba ntse ba di etsa o tla hopola hore le bosiu mona ba na le mokgwa o mong o ba thusang ka ona moo e bang bothata bo a hlaha ka pelenyana motho o nka mohala fela o a qhwaya o a ba letsetsa ebe ka pelenyana ba fihla mono o tla ke a hlalose le yona ntate Lekola hore na hana e bitswa teaming eno ka mono ka LDF ena ya ho bona hore Basotho ba thuswa ka pele mo e bang ba hlahelwa ke mathata teng re bua le wena tjena moye motle o ntso utlwa hore ha e ba letsatsing la kajeno fela
sebakeng sane sa Roma re sa tswa tseba taba ya tsietsi ileng ya wela bana ba sekolo. Empa ka jeno lona lena mo thweng ke Nyakosoba e ntse e le sebakeng sona sa Roma se haufinyane le Roma haholo, kapa ke hle ke re e ntse le Roma Nyakosoba le teng. Ho na le batho ba tsohang ba ntse ba bolayana mono, ba bolayana ka ditaba tsa dikgohlano tsa ka metseng tse kenyeletsang le taba tsa diphoofolo, mme ho utlwahala ha batho ba hlile ba eme matotosiya, ba bang ba sentse ba phasa ba tlala hara dithaba kwana, ba leka hore ba balehe molemong wa ho seifa maphelo a bona. Mme taba ena ya bonahala ka nnete hore ehlile e lokela hore ke hleshejwe ka leihlo le leng ka thatanyana ka botebo ka kwano ka hare ho naha ya bona ya Lesotho. Wena moye motle hobane jwale ha e se ya ama maphelo, e se bile ke na le ka malapeng tjena, batho ba se ba iketsetsa dintho fela tse amohang batho ba bang bophelo. E ba ditaba tse ding tse thata haholo tseo batho re ka ipotsang hore na hantle sena se lebile kae, hobane mafelo a beke yona e ne re lebile moye motle. Ho boetse hape ho tla ba le ba bang batho ba ileng ba amohuwa tokelo ya bona ya ho phela hona kwano naheng ya Lesotho ke baahi mane ha Matala mane, ba ba kenya dithaere, ba ba besa ka mollo, mme batho bano ba tla bolokwa mafelong ona ana a beke, ba bolokelwa mahabo bona. Jwale ba tla bolokwa jwalo tjhe, bonyane ho se ho ile ka ha nkuwa ba babedi ba tshwarwang, ba e leng hore ke ba amehang diketsahalong tse jwalo, ba e leng hore ha re bua tjena ba sentse hlile ba panya mane ntlwanatshwana. Ha ke tsebe na hobaneng o tlwaelehile ho sebetsa lentswe la hore batho ba panya ntlwanatshwana. Ke a bona motho ha le toronkong ehlile o panya hangata, empa hee moye motle wa utlwa haeba jwale e mong wa bolokwa ka weekend-e, e mong le yena ke yane leeto la hae le ba toronkong ka lebaka fela la kgalefo ileng ya ba teng. Ha e ka ba Basotho re ileng ra shebang hore na hantlentle boikarabello ba rona re le boatho bo reng ha phoso e se e etsahetse. Ntse ke le ka ho hokahana le Captain Sakeng Lekola mona, wena mmohi ya kgabane hore re ke re wele ditabeng tsena tsa rona. Empa hee ke a bona hore ka nna ba mohala wa hae ke ona o batlang ho sokodisa, empa re tla mo fumana. Ke tla kopa hore re ke re potele fela ka mona, re ke re bapatse fela re kgutle wena mmohi motle. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged antimicrobial activity and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through
a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually, better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Asimo he muye motle nnete e salang gore Captain Lekola re batla re ntse re sa mo fumane empa he re dumela gore ke taba ya o tshwara fela ka boima ka mosebetsing ka mane. Ke kopa o ntumelle he muye motle gore e tle re pele ya khutla nke ke o fetisetse ditlaleho mona tse mmala tseo re lokelang gore re nne go fe tsona tseo di tse di etsahala ka hare ho makala a mmuso e ka setana le tsona di-party tsa rona tsa dipolotiki e ka setana le bona boemo ba dipolotiki ka bona naheng ya rona ya Lesotho he. Wena moile motle ge ke re qale ka mona ka lekaleng la bophelo ka mona ge ke re bontshe hore ka mona ka lekaleng la bophelo re tla hopola hore matsatsi a ho feta mekgwa yohle ya diphatlalatso ka ho fapakana e kile ya nna ya bontsha hore hona le company e bitswang Ruwele le e bitswang TJ mme tsona ka botsona ha di le pedi tsena e le tseo go bonahalang di ile tsa hapa mosebetsi o neng o ntse o etswa ke Basotho wa ho bona hore bana dikolong mane ba ya phehelwa ba ya ja. Taba ena e ntse etswa ke banna le basadi ba Basotho empa ha fumantsha hore ka semaka nakong eo letona e neng e le mmema ha diphamo tse mo lekaleng la thuto ditaba tsena di bona di se di fetetse matsohong a bano ba ileng ba fuwa mosebetsi ona hore e se le bona ha jwale ba tla phela dikolo e se le bona ba tla bona hore dikolo tsena tse Lesotho kaofela e le di-company tse pedi fela dikolo tsena di ba le dijo kaofela mme he moye motle taba ena e bonahala e sa tsamaya jwalo ka ha e ne e lebeletswe e le ditaba tse potapotilweng ke hore company ena ya Ruwele le company ena ya TJ ke di-company tse leng hore hona jwale tjena ha re bua di nka dijo ho Basotho tseo ba lo fepa bana ba dikolo ba boetse hape ba hirile batho hona ka hare ho metse le metsana bao e leng hore batho bona bao ba phela hona metseng moo mme jwale ba nka nako e telele haholo batho bana ba sa fumane patala. Ke tla lakatsa hore moye motle ho netefatsa sena seo ke buang ka sona fela re ke re bue le e mong wa ba le ditabeng tsona tsena e leng hore o ka hare ho tsona ditaba tsona tsena tseo ka tsona ba hlileng bana le mathata jwalo hobane ba entse mosebetsi mane hae mane metseng mane dikolong mane jwale o fumane hore ke bothata rona jwale mmuso ha o lokela hore ba thuse hore ba fumane dipatala tsa bona na ba di fumana ho mang hobane ba bang ba bona ha ba tsebe le hantle ka Ruwele ha ba tsebe le hantle le ka TJ e le company ba tseba fela hore bona ba pheha ba etsa mosebetsi ho bana ba dikolo. Ke batlang ke buisane le bona fela mona wena moye motle o tlo utlwe pele re fetela pele ka ditaba tseno hore na ba di tsohla jwang. Ntate wa ka dumela o phetse hantle ntate ya ntate ke ntate Ralikonelo Joki eno o buang le yena ntate ya ntate hle ne re lakatsa hore ntate o ke o hopotse kapa o ke o re fe hobane re a utlwa hore o ye mong wa Basotho ba ileng hore ba ntse ba sokola jwale tabeng ena ya ho phela bana dikolong mona le na le mathata a hore jwale diteke a di lokela ho tla ha di tle ntate hana mabitso ona ntate ke ntate
Ntate Motjoti. Iya ntate. O Matukeng. Ke mona ntate ke ha Mohaswa. O phela sebakeng sa Qeme ha Mohaswa. Iya ntate ke phela Mohaswa primary. Ke Ntate Motjoti. Iya ntate. Okay, Ntate Motjoti. Ntate Motjoti o go re bolelle gona wena ntate o tlile le bang o re be o iphumana o fumana mosebetsi wa o phela Mohaswa primary mo. Batho ba re ntse re phethang di re pheta re di ya hantle ka dira tswanelo. Ke hopola go mo ga ile nga yo ile yana le ka pele. O ya nyatsa le yena a fuwa ka morawa na motasama a nyatsa le yena a ibalia wa nna ka morao ka enka. Ya ntate ba ne ba nyahlatsa ho baneng ba o ba ntseng ba nyahlatsa. Ke bona ka re ba ne ba ke le pele le se ba bana di ka bona go le ba le tsena re tsofare le go itlhano. O go ba ne ba nyahlatsa ka morao go ba sebetse jwale be ha ona tšhelete. O bua ruta se ba ba le ba mo awa go tshwere le le se a bona. O le ka morana go itse le go so se mali. O fumana go jwale motho o nkile nako e telele ya dilemo ya dikgwedi tse ka bang 5 ntse a so patala. Le batho ba re ke le bona mo yo ka ha o ka ya mo ke phere le ba ga. Ya ntate. Ba 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 ja di le bona ba ga kana. Ba go bana ha ba patale bana ke bana ba tlola ka. Tšhelete ha e be teng. Ai yo ntate ula ka e ona se a di mo a ba sa a bodimo a ga bela go. Ka pedinyana hai pa le mo taba e mo tsela tsa tsena go tsutsi ga ona phetho. Jwale o itse o ntse sa fumana gona wena o wela ka mosebetsing o sebetsang le motho wa TJ kapa wa Ruele. Ruele ntate. Jwale wena o sona le kgwedi tse kae o sebeditse o sa lefe. O ntse o se patala. Mpolelle nakong eo e le re le attenda ka mo ho sebetsahala jwang ho etsuwa jwang ho sebetsiwa jwang. Wa tsaba bona le tse tsa tswaka ene se re apola ile go ka ha o apola tswa kina o ba ba tsa jwa le go tsona ho ke mang wa o mang na ba ke mana ba ma dilo ga haeba ke ha e ngwana o ile a khatse ba la ta ina wa go dino a go ke ha ba le yena a bona ga ke sa e ba ta ba la ta wa go tseba ya ka o na ene le sa ije number mane o aba ke mo ka yana ka le bona le tsile ka tswa ya ntate ke ka ke mo ba tsitsa ka bona le tsile le mhla ke ba se go re kere ka ba se mpolelle he ntate wa ka. Jwale ha e se bile le kgwedi tse tharo tse ho tloha nakong ya ha o qala ho fihlella hona tje o ntso o wa fepa jwang bana ba o ntso o na le mo nkang o kolota kapo o ntso ihle o itjagile ka potomane ya hao. a dire wa go bola gore o a pheya dijo ba di ya sekolo ba o dile tsa dijo mo sebetsi wa ha wena o wa ka pati go se mona o manele pati o fapana dikolo na sena wa le tso ka bona go sekolo a di ka ba ba nya wa itshukolele mo ya nda a itshukolele go fumana tsa go fumana se go fumana nna mona ka le sono na wa ka go ba dijo na wa ka go ga ka pati kwana ki hela mo ke pheya okay ke sona go di bocha ka fela fela ke go ba na le go tlisa o ha di fedile tse phewang anda te ka le tsina go ba tseka ka tseke bonyane ke mofuta wa feng wa dijo ke tambo papa nawa
o stampo papa direkisi dinawa Eya ntate se ntse re tjhentjha jwalo go ya ka matsatsi ka ho fapana. go ya ka matsatsi ka ho fapana. Le tumellano tsa lona ntlheng ya dipatala di tsamaya jwang, le sebetsa ka mokgwa o jwang? Banena patala ne se se ka iela se mona mongaka Ke a utlwisisa empa tjene se ke le tjho na e sebetsahala ka letsatsi kapa ya ka hore na mohlomong o theoetse matsatsi a makae kapa o phehile makgetlo a makae. ntate ke bona e ka re sebetsa fela ka kgwedi gore ke ka re ke mosebeletsi wa mmuso. Okay. Ke sebetsa mata ho fihlela bohlano o kgobela le Sontaha ha ke o ke ke mosebeletsi wa mmuso ha ba o bana ba sebetsa jwang Ha dikolo di kwetse di kwetse. Eya ntate ho di teng ho di teng ha ke no pheha kapa bana tsa tsena ba dipapadi ke ka ba pheha ke tseba. Jwale motho yo o setseng o sebetsa le yana ke mang? Ke principal ha ile moo batho ba santsane ba le siko ha bona ile ho tlisa dijo fela. Eya ntate ke tsona ke tla di bua ke principal tsa tsena o tla tla se hore o tlo pheha ho itseng ho tsasa ha se bolo se tswa ka tsetsa tse ke di sebedisa ke re ke tla nna hore mohlomong ka bo 5 go ka be se ke sekolo ke tsa ya re ro kana go bana ba jang kana kwa ya lunch Yanda e le go hona tjena e o sebedisa ka thata ba jwela ha o sontso o sebetsa fela o tleletse pele fela ha o patala ha o letho. batho ba na ba ke sebetsang le bona ka nnete go tshwana le ba ke ba bone a ba mausana ba le tlhara ya ba O tswa bana ba sa gang bo dipatsi jwalo. Oh ke tla le ba ke lo batla batho ba ba bedi go mong ke ba le pheha le ba Yanda ya da re pheha le ba go mong ilo ga a ye mong ga o bua dilo ka sa ba tsoga go ga lo tshwara tshwara yo go ta mana ba na ga le papa ka one ya ke tla ke tlo ba sa e mong a ba ya le principal e re ha e kgone ho etsa na mo tabong tse kang tseo e ke tsitsinye batho ba ba patale. Kannete bona ha hona mo ba ikarabella mosebetsi wa bona ko hore fela ba buta bana ba bona go bana ba ja hantle ba ke hantle ba kannete ba so Ya de haholo yo ka o sontse ba re ditlang ba phothuma batho bana le ka lehlakoreng la hore tla re ba phothuma ka mokgwa tshwanang ke re bone rona hantle jwale ya ha o taba yona ba e feta jwang jwalo ka ba banta. Yanda ke le buile haholo ntate ke ona maemo a o ke neng ke bua ka ona he mo ye motle ke re wa utlwe gore na ha re bua ka ruele re bua ka TJ ka hare ho lekala la thuto jwale re bua ka mathata ao Basotho bona ba tjamelaneng le ona motseng hantle na re bua ka eng mme o so ka utlwa gore haeba motho wa sebetsa ho fitlela kgweding tse tharo kaofela a ntse a phehela bana ba sekolo ho sa o tlo tla ba phehela ka pelo e jwang hobane o sebetsana le ntho tse di jwang tse fanang ka bophelo tsa bana ba masea ba sa tsebeng letho. Jwale ditaba ha ntse di etsala ka boemo botse motho o ye a phehe jwang ka pelo e lokolileng a bana jwale ke pakeng tsa lefu le bophelo mo bophelong ba ngwana ke tsona ha tsene re ke o bontshe he moye motle gona go di reng ka mona ka lekaleng la thuto o santsana o le jwalo hape diprojeke di teng tse bonahalang di le mmalwa hona ka mona ka lekaleng la thuto tse leng hore haufinyane re tla be re ba memile bona ba lekala la thuto ba tlile kwano ba ke ba tlotla ba di otlolla diprojeke tsena di ne di lokela hore be di tsetse pele e nngwe ya tsona ke eo lekala la thuto le ke dileng la e fuwa ke ba naha ya Japan e le phallelo ya tjhelete e balwang ka dibilione go bona hore maseru mona ho aha dikolo tsa boemo le matlo a boemo a matitjhere
le ya bana ba sekolo e le mofuta wa sekolo se tla kgona ho accommodate batho bana ba phelang le bokowa ka mefuta ya bona kaofela, ba fuwa bodulo le matitjhere a bona a fuwa bodulo le meaho e loketseng di-wheelchair le ditaba ya rona. Ba bang ba phela tlasa maemo a jwang, ba ka tsamaya moo leng jwang, ba ka dula moo leng jwang. Taba ena wena Moiye Motle e bakile bothata bo boholo ka hare ho lekala la bophelo, hobane e tloha dilemong tse ka bang tsane tsa bo 2018 kwana e ntse e phesha ho tla fihlella mona. Mme naha e re neng re fuwe mpho ena le yona e leng ya Swatsi e se bile e fuwe mokgahlelo wa bobedi jwale wa tjhelete ena. Lesotho ntse le eme nqa e le nngwe, ha e so qale projeke ena. Projeke ena e bonahala e emisitswe fela ke taba ya hore ba lekala la thuto ka mane ka lefapheng le fanang ka mesebetsi e leng ba procurement unit ba santsane ba na le bothata, hobane jwale bothata bo teng ke ba hore thahasello e teng e bonahalang e hlaha ho letona lekaleng leno, hore ho bone hore mosebetsi o ya ho company e nngwe e itseng. Empa jwale batho ba ne beng ba tjhelete beng ba mosebetsing ngwana Majapane ba ile ba hlahloba mokontraka ena, ba ya hohle mo a sebeditseng, ba lo fihla le bo mokgotlong kwa mo a sebeditseng, ba leka ho mo veta ka bona ho mo hlahloba hona a ka hla fela a etsa quality eo ya moaho eo ba e batlang e le Majapane na. Ke mona moo Moiye Motle di bontshang hore ba hlolehile hore ebe ba ka fumana mokontraka ena ya sutjwang ke lekala e le yena ya ba kgotsofatsang hore ebe a ka etsa seo ba se hlokang. Mme taba ena e entse hore jwale ebe re bua tjena Majapane a sa le mothating wa hore tjhelete ena ya bona ho a bonahala ka nna ba Lesotho ha le hloke. Re bua tjena e sentse ka nna ba neng le neng jwalo ka ho so ntso ho ile ha utlwahala ho tloha bekeng e fetileng hore ba ile ba boetse ba ba teng ka hare ho naha e ntse le taba ya ho tla bona hore na taba tseo di sebetsuwa jwang tsa mohaho o baneng ba o batla. Mme o tlo utlwisise Moiye Motle hore mohao o tshwanang o ntso lo etswa sebakeng sa Mafeteng, mohao o tshwanang o ne o ntso lo etswa sebakeng sa Leribe. Mme tjhebelo pele ya ditaba e ne le hore bonyane ho be le dikolo tse jwalo tse tshwanang ka hare ho Lesotho ka mona, tse dibakeng tse fapakaneng, molemong wa hore di tle di nke batho bohle ba phelang le bokowa ho hlaha ka di-tricks tsena tsa Lesotho ka ho fapakana, bao se leng haufi le bona ba be se ba ya hona teng. Mme jwale ba ke ba fumantshwe lesedi le bona ba ke ba fumantshwe thuto. Empa ka lebaka fela la thahasello ya rona mosebetsi o lokela ho etsa ke mang, hobane mohlomong a tshepisitse diphathi tse teng ka hare ho tshebetso ena ya mmuso kapa tse hlileng di amehang ka makala a seng a hlalositswe. O fumana hore jwale ke bona bothata hobane jwale diphetho tsena tsa dipolotiki tsa rona tsa ka hara naha le tsona di a benefita hona ditabeng tsena tsa ha ho ntse ho ba le mekontraka kapa bahwebi ba baholo ba fuwang mesebetsi ka hare ho naha ena. Le bona o tla hopola hore ba hlola ba e bua Moiye Motle hore ha e sebetsa wa jwale wa mosebetsi wa kgwebo kapa ra mokontraka o tla thusa party yona e tla bona hona tabeng tsa mosebetsi ho le boana jwang. O betse hape hona le engwe le Ribe mane Hlotse e ntse le projeke le yona e bonahalang e ne tlo tla etsa moaho o lo ka ho fetisisa e ntse le sona sekolong neng ya TSL mane. Empa jwale le yona e ntse e emisitswe ke taba ya hore mokontraka ana ntse a sebetsa mono ha re buisana le yena o hlalosa hore ba sitwa ho mo patala claim ya hae ya pele. Mme ha ba sitwa mo patala claim ya hae ya pele ke taba ya hore na mo a seng a sebeditse na ho tla etsahala jwang. Jwale taba tsena e sale di emiswa ke taba ebe o ile a batla ba ke a claim mme ba ke ba mo patale, ba ke ba mo tshelle lethonyana mosebetsi utse o tswele pele. Ha re bua le wena tsena re se re bua ka ntho e ka fetang dilemo tse 2 jwale Moiye Motle mosebetsi wa ho phethela projeke ya mmuso o se o lahluwe kgerehlwa hobane jwale mokontraka le nna le sa mpatale ha hona le tswelang pele ka lona. Jwale taba ke hore na ha o so etse jwalo thepa eo e seng e senyehile e kalo e ngata ha kalo ya o tratela sebaka se seholo ha di ya kalo ha se di eme ka lekwa tje ke mang motho a neng a lokela hore o di rarolotse, ke mang motho a neng a lokela hore ebe taba tse o entse hore ebe letsatsing la kajeno ha di qoqwe ka sebopeo se leng ho sona. Empa ke tsona dintlha Moiye Motle tse re reng di lebelle ha re tla le tsona bana ba lekala la thuto ba se ba le teng
haholoholo mono mesebetsing eno e mekalo-kalo e ntseng e tshwerwe ke lekala eo re tla tshwanela hore re tsebe le hore na ditjhelete tsena jwale na ha beng ba tsona ba kang ba projeke e nerilwe bona ba se ba fanne ka tsona na jwale e be e felletse ka hape re santsane re le ka hona lekaleng lona leno la thuto ho betse ho hlaha ditlaleho tse bontshang hore ho na le sebapadi se seng sa tennis Lesotho kwano se ileng sa kgethana ya Lesotho empa sona e se sa Lesotho e le sa dinaha tse ding tse mose se bonahalang se fane ka tjhelete e ngata haholo lekaleng la thuto ho bona hore ho tloha ka dikolo tsa dikonyana ho ya ho dikolo tse phahameng ho tsa kenyeletsa le tsa mathomo ebe tjhelete eo ya sebapadi seno e thusa hore e ntlafatse dikolo dipelaelo tse teng he moye motleke tsa hore ka nna ya ba tjhelete ena e ntse e kgelisitswe jalo ka yane ya baithuti bane ba LCE e leng Lesotho College of Education yane qedileng e tseng ileng ya etsa hore ebe ba ile ba fetoha mahlasipa le bona jwalo ka bana ba Roma ba qetang ho fetoha mahlasipa hona jwale ha ba hloka tsa bona tse ba lokelang e leng ding tsa bona kapa tsona ditsiane tsa bona jwale taba go bona di-institution tsena tseo leng hore ho thwe ke tsa higher learning kaofela ha tsona ha e ka ba nako yohle ha ho lokela hore bana ba sekolo bona ba fuwe tjhelete ebe nako ena kaofela jwale ha eyo ba lokela hore ba qetelle ba etseka ka matla a mponyane mona mo ba qetellang ba hlaha dikotsi ba le mala ba bile ba bolawa na hantle ke ntho e tla fediswa ke motho kapa ke ntho e tla dula e le teng ebe karolo ya bophelo bo re bophelang re ya amohela hore ke taba e teng ke phetho na mme o tla hopola he moye motla go taba ena re hokahanya tjena e ntse le tse ding tse hlahang ka lefapheng la ditaba tsa thuto ka kwano ka rona ile ha re bone mohlomphei tsona kgolo mafelong ona ana sa tswa feta beke mmoho le letona la sepolesa ba nkela ho mane streakeng sa Kuting ba ya lapeng la bo moithuti ena ya ileng a lemala gona ka mane ka Roma a ba a lahlehelwa ke bophelo mme ditlaleho di supa ha mmuso o se o hlile o itlamme hore ditaba tsohle tse tla etsahala tabeng ya ho bolokwa ha ngwana eo wa sekolo ka moo ka sekolong se seholo sa setjhaba Roma e se tla wela matsohong a mmuso ka kotloloho mme re boetse hape re utlwile hore mafelong ana a beke a sa tswa feta bana ba sekolo ka mane ka mo ba dulang ba bonahala jwale ba kopana le mathata a hore ebe jwale ditaba tsena tsa moithuti wa bona ya bolauweng ha di ba lo dudisi hantle matlong mane bo bosiu ba raroloha ba phofa ba kgea jwalo jwale ebe taba ena e ba sile le bodutu bono le trauma e kang eno empa he re hlokometse hore ha ba ema fela la ha le jwalo ba se hlile ba le mothating wa hore ba bone hore ba nka dikgato tse nepahetseng tsa molao ho bona hore ditaba tse jwalo kapa batho ba jwalo e leng beng ba ketso ba nkela dikgato ka pele ka mokgwa hore be ba batlile agente e ka ba thusang go ba sebeletsa ditaba tse kang tseno he wena mmui ya motle e re ke re matshela ka lekaleng la bophelo ka mona fela hobane di teng le ka teng tsa morao tse hlahellang ha jwale ke tse bontshang ha ho ena le dikoloi tsa di-ambulance koloi tsena tsa di-ambulance di bonahala di ile tsa rekwa ka mokgwa o ileng wa makamakatsa hobane jwale ho itsamaetse batho ba babedi fela e leng se sa tlwaelehang ha se hlaloswa ka hare ho lekala leo la bophelo e leng PS le motho e mong ya hlalosang e wa procurement ba ile ho la Afrika Borwa ho a batla thepa eo e di-ambulance go tlatseletsa tseo re ntseng re na le tsona ka hare ho naha mme ho bonahala eka dikoloi tsena di ne di rekuwe di na le equipment yohle e sebediswang ka hare ho ambulance ho wa tswa ka ditulo e ka tsena la ha e se le eng kapa eng fela e bang e lokela hore e thuse ka ambulance ka e lokela hore e be ya bona ka ambulance jwalo ka ha re bua tjena hona jwale empa bo mari ba be mmuye motle ditlaleho tse ding ke tsa hore tabeng tsona tseo di-ambulance tsena di bonahala di se di sena thepa ka hare e seng e na le thepa e se le hlaha e le ambulance e le nngwe fela mme tlaleho e nngwe e kgolo ke ya hore di-ambulance tsena ha di fihla mona lekaleng di ne lokela hore be di la tsaya ho ntate motlotle dikgosi ga Basotho
a ke yalo di bona le hona ho di ananela jwale ha qeta ho di bona le hona ho di ananela ebe jwale di tla fetela tshebetsong empa ho tlalewa ha ho isitswe ambulance e le nngwe fela ho yena mono tse di setse ba jwale di sena thepa ka hare dikoloi tsena di entse hore ebe eo e neng e le admin manager kapa yona administration manager ka moo ka lekaleng la bophelo a ile a tlameha hore jwale a jarise thotho ka monkgwane hoba a ile a sitwa ho pata letho le bang le ka ama theko e maphemphe kapa e manyofonyofo ya dikoloi tsena tsa di-ambulance ha re bua le yena tjena e se le motho wa administration hona lekaleng la thuto ha re ntse re bua tjena o fetiseditswe lekaleng la thuto mme ya neng a ntse a le lekaleng la thuto o fetiseditswe hona mona lekaleng la bophelo e leng hore sena se bolela hore ba tjhentjhane ka mosebetsi jwale taba ena e bonahala jwalo ka ha e hle ya mahangwa le taba hore jwale mongodi e moholo a lekala ebile karolo ya batho ba ilo reka ditaba tseo tsa di-ambulance e bonahala e hlile ile ya etsa hore ho be le bahlanka ba mmalwa ba e leng hore ha ba batla hore jwale ba se ke ba iphumana di-office tsa bona di kene ka hare ba batla hore ditaba tsa moo di ke di ba hlakele hantle ho bonahalang ba ile ba nna ba leka hore ba nkele dikgato tsa hore mohlomong ba suspend kapa hona ho behellwa ka thoko mosebetsing nakwana e itseng empa e tla re ditaba le tsona ha di shebelwa ho fumana hore pele ho fonahala hore motho o hateletse kapa ona mpa a iswa hae ka mabaka a siko ebe jwale ba ketella ba kgutlela mosebetsing jwale re santsane re na le bothata ba rona lekala le reng o setjhaba le bophatlalatsi ka taba ena ya hore jwale ebe di-ambulance tseo di ka bewa mona re ke re tsebo bona gona ha di fihla di fihlile di le jwang thepa eo di neng di nkile kapa eo ne di neng le ya le yona ka hare na jwale e ile kae ha ile mona bele di le teng fela di se di sena thepa mme re betse re fumana ditlaleho tse ding hape tse bontshang hore ba neng ba le haufinyane haholo le yona taba ena ya bona hore di-ambulance di ba teng lekaleng leng la bophelo ba ile ba fumana di-transfer ba iswa dibakeng tse kang bo Tshepong ditleliniking tse ka thoko e ka sena le dipetleleng tse ding tse ka thoko hobane jwale ho ntse ho ba le wena taba yona eo ya hore e ka nna ya ba jwale ba ameya tabeng ena ya theko ena ya di-ambulance tsena he wena mo bohi ya kgabane ya kgola ha re se re feta ka mono ka lekaleng leno la bophelo re ka boetse hape ra kena ho lekala la dipalangang leo lona le bonahalang le ntshitse polelo kapa lengolo le bontshang hore ho tloha fela ka letsatsi le seng le behuwe kapa le behilwe e leng matsatsing a ona ya hore tlang re a lebile ho bonahala e hlile taba ya dipalangwang le ditheko kapa tsona ditjeho tsa kapa ditifiso tsa makoloi a baeti ho bonahala di fihletse mothati wa ho nyoloha mme ho so bile ho tswile di se hlalosang le di-price list hore na ho tloha ho kae le ho tloha ho kae le ho tloha bokae e tla ba bokae ha motho a ya ho kae mme lengolo lena ka bokgolo ba le yang ka teng wena mmuye motle le re nyollo ya ditifiso tsa makoloi a baeti ho latela phatlalatso ya nyollo ya ditifiso tsa makoloi a baeti e neng e etswe ke boto ya dipalangwang ka la 24 Motsheanong 2022 lekala la dipalangwang le tsebisa setjhaba hore ditifiso tsa makoloi a baeti tse ntjha di tla kena tshebetsong ka la bohlano e leng lona leo re le yang le lebile hobane ke la 24 Phupjane 2022 lethathamo la ditifiso tse ntjha le tla fumaneha ho tloha tsatsing lona le leng ka jeno le 21 Phupjane 2022 diofising tsa lekala le dipalangwang Old Traffic Building Maseru mme he o sontso utlwa hore haeba ke letsatsing la ka jeno mmuye motle mono mo teng haeba o ntso shebeletse o le ka kwano ka rona ya bona ya Lesotho o sontso utlwa he hore haeba o sebedisa tsona tsa baeti e ba jwale price list e tswa ka jeno hore be ho tseba le hore na e setse tla e ba bokae le hore na o so tla etsa budget ya hao jwang e ne sentse o fa qholoso ya hore mpe he o e mametse o tlo tseba hore na jwale mantsibua
ha o e sheba ya hao e ka Gauteng transport o bona eka e a shorta kapa tjhe, o tla hopola hee moye motle hore sena se kena tshebetsong hobane jwale lekala lane la matla le lona ka ntate mohapinyane le ne le sa tswa fetisa tjhelete e ballwang ho 30 million e le tjhelete eo ho ka yona e ntshang ke mmuso kgwedi le kgwedi ho kgahlametsa Basotho tabeng ya ho tura hona hwa mafura a makoloi ka sena le ntho tse kang bo diparafini jwalo e leng hore tsohle tse amang matla kapa yona energy ka ho pharalla ke tsona tse leng hore jwale lekala le ntsha kgahlametso eno e 30 million kgwedi le kgwedi ho bona hore Basotho petrol ena eo e bonahalang ka nnete jwale e ntse e fa mekwala ba hanyane ka hanyane e tla mpe e eme pricing e ntse e le ho yona ho tloha hona jwale ho ya pele ho so sena mohlang e tla theolwa kapa e kgutlela morao. Tebello e le hore fela 30 million ena e mmuso o fanang ka yona o tla etsa namo ho Basotho ba leng hore ba sebedisa thepa tsena tsa energy kaofela ha bona. Mme taba ena ka nnete ile a bonahala Basotho ba yananela ka moka e ka sitana le ka pelo tse bonolo hore e hlaha e le kgahlametso e ikgethang ka hare ho mmuso. Ha re ke re diphethele ka tsa dipolotiki fela wena moye motle go bontshe he hore hona le diphate tsa dipolotiki tse ngata haholo tse ntseng di soka ba di qeta ho kgetha dikomiti tsa tsona tsa mabatowa. Mme taba ena e bonahala e ntse ipotapotetse fela tabeng ya dintwa tse leng hore Basotho ba di shebile ha ba ya ba lebana le maemo ao ba lokelang ho a thola ka kwano ka hare naha ka hare ho diphate tsena tsa dipolotiki. Batho jwale ba hlaba kwana e sentse le mathata fela. Mme taba ena e bakile le hore re bona mane hona IEC mane e ba jwale taba ena ya seho botjha ya mabatowa e kgethile batho ba bang madinghampa ho ba seng ba entse boipelaetso bo bongata haholo ho leka ho bona hore na ekaba makgotla a ke se qetelle a kene dipakeng na. Empa tlaleho ke ya hore nyewe ya pele ditabeng tsona tseo moo neng ho qosa mongodi wa DC mmoho le ba bang e bonahalang eka ile ya ba hlola yona. Empa taba ke rona motho ha e le mongodi kakaretso e le mokokotlo wa party le ha eba tshenya e hlaha ile ha empa taba ke rona party ya hao yona na e ka enyeweng e tswa. Mme re hlalosetswa hape ke yana ka diphatlalatso ke hantsi hore dinyewe tsena di bile tsa e ba pedi e nngwe ne le ya mokgethwa wa Thabana Morena e se motho empa e le mokgethwa a bile a tlatsane le yona party ya DC ba ntse ba etsa qoso hodima taba e tshwanang ya ditaba tsa tsheho ya mabatowa. Mme ke yona nyewe e ntseng e salletse e tla re tlama maoto le matsoho hore jwale re sale morao re bone hore na re o tlalehela jwang wena mmohi e motle ena eo ho bonahalang ka nnete e re hlotse hore re ka e bua le Captain Lekola jwalo ka lefapha kapa lona lekala la habo la LDF e leng Lesotho Defence Force e le lekala le ikemetseng ka bolona. E ne le taba yona ene ya hore jwale ho bonahala ba bile le morero wa hore ba ntlafaletse sekolo kapa sepetlele sane sa Seboche ka mane ka Botha ka mane. Moaho wa sepetlele o ne se mo bonahala ene se hlile mohalo o utlwileng bohloko haholo ka mora tshebetso e telele ya dilemo tse telele jwale ba o rudulla ba o heletsa ba o qala qalong ba o aha botjha e le sesole se thusetsa fela se etsa letsoho la monna kgomong e weleng. Jwale e ba he ba ntlafaletsa sepetlele seo ka hore ba se ahe botjha. Empa ditaba di ngata haholo tse potapotileng taba eno wena moye motle ene e tswang ke sesole sa bona sa naha ya Lesotho kgahlametsong eo ene ba lekang hore ba etse ho bao ba sepetlele sa Seboche ka moo ka Botha Bothe he moye motle. Jwale ke ne ke supa hore ho tsena tsa diphate tsa dipolotiki lekgotla la rona la DC e leng Democratic Congress, lekgotla la rona la dipolotiki e leng ABC, lekgotla la rona la dipolotiki e leng BAP, lekgotla la rona la dipolotiki BNP, lekgotla la rona la dipolotiki
RFP makgotla ha le tjena a bonahala a se a sena weekend ya mahala kapa mafelo a beke a mahala ho se hua kwana le kwana hua setjhabeng ho bua setjhaba ba le nako ke mpe ya boiketo wena mmoye motle jwale tse ding tse ntseng di ipetsa ke tsa hore di-party tsena tsa dipolotiki ha di le tjena ka fela ha tsona di lebisa thebe kapa di lebahanya thebe le RFP hobane jwale di bona taba e leng hore RFP le yona ka nako e le kgutshwane ha kana e bonahala maemo a yona e se le a feng a bolatedi ka ha e tlile ya iponahatsa sebokeng sane se ileng sa ba masube mane matsatsinyana ona a fitileng mme di tlaleho le supa hore ehlile ka nnete jwale taba ena boemo bo eneng e bonahale ka bona la bo sa dula ba bangata bao e leng baetapele ba di-party tsa dipolotiki haholo ho latela rona ba ile ba tswa ke taba rona batho ba neng ba le bo mono ba bangata ha kana mmoye motlana e ka ba bona ke ba RFP e bankang ho kae empa ditlaleho tseo dinkwang melomong ya moetapele wa RFP ke tsa hore ena o re hana thasello ya batho ba ntseng ba bua ka ena ba nyefola ba bua dipuo tse bang ba di bua ho teng o thaselletse fela taba ga bona hore maano a lekgotla la habo la dipolotiki a rutwa setjhaba mme re pele nako ena ya dikgetho e fihla e be le hore setjhaba se tsebile hantle a bile a ntse a phehella ka hore a nne ya re batle ba mo botse ha di se di sa etsahala rona jwale e ka ba ho ile ho senyeha ho kae wena e motle mme re santsane re di shebile hore re tenne re di nke ka matsatsi a mang re tla kgetha letsatsi le kgethehileng le leng hore re tla be sentse re o fa tsona ho latela hobane jwale haufinyane haholo e tla be le ha parlamente ya Lesotho e qhala o tla hlokomela ya mmuye motle hore letsatsing la kajeno ke o fide haholwanyane ditlalehong tse hlahang ka hare ho makala ka sena le ditaba tse ding tse leng hore di ntse di ipetsa ka hare ho naha ka mona mme ha re le mothating ona ka ha makalana a mmuso rona a mangata haholo bo mafiteng mane e ntse le ka hare ho lokala lona la bophelo ho ntsona le ditaba tse amang sepetlele bakudi ba ja dinawa ho tloha la bohlano ho isa la bohlano mme dile tsa re le ga di bona le ha di matha di feta le marangrang e le kgaba e le nngwe ya papa le kgaba e le nngwe ya nawa tsena ha o di bala ka sekopelo ka mona o fumana hore e ka nna ba ke nawa tse 10 tse motho a tlo tla jelella papa ka tsona jwale ditlaleho di supa hore ya tshwereng mosebetsi ona o bona hore sepetlele se a fetswa ho bonahala ka nnete e se ka ke motho a fuwe mosebetsi fela jwale ya senang bokgoni ba hore a etse mosebetsi ona ka ho phethahala hopola hape mmoye fela hle ka ya ho qetela ntlha ke ya hore mane mafiteng mane ka ho strict sa mafiteng ba itshukudi ba eme ba ile ba ema ba ba le boipelaetso ho ya mabenkeleng a melata ho hlateng ka ho topo ya mafiteng ba ema ka maoto ba gathi ho fitla mo ba kgathetseng jwale ke taba hore ebe melata ena e tlileng ka rona e le batsetedi ba rekisa le dintho tse qotswang le dintho tse tlangwang le tswekere le pompo le simpa le chepisi ba rekisa jalo ka business ya Mosotho e ka ntle ka mane Kiribaeng mme taba ena ba ile ba emela ka maoto ya ba ho bona ha dikgwebo tsohle haholo tsa ma-China tse ka ratoropo di kwalwa mme e se le matsatsinyana ba di tse hlile di batla di bonahala di phomotse di santse di sa etse mosebetsi o santsa le bona la ba itshukudi fela seterateng mme re tla boetse re mema hape ba amehang ditabeng tsena hore ba tla ba re thusa rona boemong bona jwale hona bolela hore ho tla qetella ho etse jwang na ebe Basotho ka kgwebo ba tla iphumana ba qetella ba namoletswe ke molao kapa e hlile taba ena e tla dula e le jwalo ho fihlella kapa na jwale bao ba tsetedi kapa ona ma-China ho kapa ona melata eo e tla qetella e tswile e sietse Basotho kgwebo ena na moye mo tla ntumella re ke re di be fela mohatla a kgutu hona mona re tle re bele re di bone ho sesane ha ke le boe ha ipapatho e tshokotso
is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.